Yebo ingane zawethu impela sibona laphana ke igcwamele ishanjaba ke seliqonde ngqo ke i-Ladies House ngayo ke indaba kaTamara impela ke libatshela ke enhlaveni ke zamehlo libatshela ezikabhoqo ke bahamba ke impela ke bakhathele ngisho ke nazo ke ingono zamabele bafowethu impela phama sikhuluma kakhulu ke ngicela banqale ngene bengelele kuyona ke imbuso City MTV City nje uma siqala ngane kuyona i-channel yake wenza kulungile uciphize usubscribe nawo notification bell khonza sithola zonke izindaba ke shishayo nazo ezi-3 nayo hayi wengane zawethu impela sibona lapha ke igcwamele ishanjaba ke selitshena ke i-Ladies House ke enhlaveni ke zamehlo uthi cha lona ke impela ke alincenge umuntu uma ngaba ke impela ke umuntu ke ufuna ukuhamba hayi akahambe futhi ke bengalokhane ke bechaze wabese ethi impela ke iyodibana ke impela kwelizayo kanti ke wengane zawethu lokuva emva kuba ke igcwamele ishalelo la isandla ke lifaka phana ke umnikelo kwekuthi Tamara nokwintokazi ke e-trend kakhulu phana ku TikTok ngokuncofa bona ke abantu ke besimame kanti ke i-Ladies House ke wengane zawethu kusukweni la namhlanje ke liphume impela ke yama ngenyawo yathi cha yabona ke ebonke ke laba besilisa ke basegalentokazi futhi ke abaphindi ke babosazwayo ke nabadinga kuxhaso lethu into ke soyenza ukuthi nje siphume kubona siba unfollow kona bezofunda ke isifundo hey bafuthi impela igcwamile ishala iboneke lokho ke lingakuqhizi icakala lathi cha impela ofuna ukuhamba amagate avuliwe futhi ke angaphinde ke asondele la kodwa nje uyokwenzeka ukuthi iyodibana ke welindulela kweliphakade bafowethu impela ke izinjalo izindaba ke besiniphathele zona thina ke simboso sithi MTV bafowethu sithi nje ake sehle ngobonda idibana yona ivideo elandelayo